in splendor called to you. Each range's goodness, where love shines through. Ada malungil sin mergau yak mal meneng asule melu pramo sebe dan mutma kartian ngia aku program ra kau sa akna yang mal wara ngil tial ngil arngud len aro bangket elanga aku kumlar sel school ra belau modern school kita mengel wasit tial belau modern school adi imor aikel five high school ra blur belau ngania imor public high school palau high school ma aikel five a foreign mission school mang malungi larungu de mo se bedel ang artia lo bangket elanga a board member Mr. Yo Itrngil ma a principal sa school bada bicho kay ma alumni Mr. Ivis sa Otil Dialul mang se bedel ko gi witi tit mormeng sa isel tial school rai bobang tiang atata school tagal adi mo tangali ro ko ile tiang sibet mo gi ukire mormeng sa igel la ukte tila tro osis ak ra ay gal school gina mereka igel ku kulum mergi mai igel ku tro ra i me gina all children adam ke gare doral maklo ko wasi mal misisi osis tera tro belau ma ora suga ngar belau dire ka chodo gi ngi dire kal mo ro ngosi isela school wasing dir ko wangarang osis ak ra ke gitu toy kami amal misaule Mr. Ngil kau ma principal ma Mr. Dialul tiba do mo el madikuk tial maskaw board member PMS abelo na school mutim ko radio bang lo aisra aku tretel laurior el ngoy gidro si sibit tial program Moise kamal musulang en tol takasail adam dengan ngakamle sincera pala high school ra 1963 mora 1966 emlora UOGMA egiler belaul mon sera 1973 tirigelmle tulula aldabe rangara modok ngel selta mamlok divle adu ul girela ul dasul mulwase sel domesra teletelela abelaur el al banglar was starusma ateletelela kabalment elom sel volontave aklang bar del maral mea amla modiak sebedel torban tomlok libra tular nga modok nge mulwase alol mol wai sei marang legedel sis bersegidel del rol mal oven klaadel no mesin di klang bar etial kli belar gido mo mesel wal blel iusel aul daso kasay kadam kat pi school el morabel ngela belum kodong rit masing belau modok ni school di tial school a jaglol sis akra torak lalit jaglol sis akra adat kasay kamo modok ni jagalwa askura katolik mal oren sabado mal oren emaus ndiaka biblia ngara modok ni mengiam mugul der kamo ol sis akra adara modok tial al debe la ngara mo mel asral bol adu ul gira la schoolen mol motok tial school wal borngia erul ligel wal teletele aser teletele la ol tirak laigel roguil lol kael ra school belau leng high school maigel roguil lol kael ra high school belau ngarngia amad ma english ma social ma ngara ai gengar sel school di sel sal wal goram le obrao del dul dasu amangat mok rengkal ngalagal momuyak lader ngi mal tobra high school ratara klabesei yang oba diploma ra high school ma diploma ra klab menglengod uldasul moral set el ngakaserak kulsisak ra high school akne manager rador el mlaragel konsep hatel ngartial ngarnya bank of power ela algo tromu la bela mo ke school 1974 endim laga dormo lo la igel dol ador mamle erngela igel bulu yarangal gara school amorngi editil mangat mokra dalam atli
Lengom goro ursay gidul dasur mulwa say. Mangal garal to batatak labsay. El bora school mora college morke. Engwal rung lak la aderngi. Mengobat diploma ngi ratukor olus. Rung lak la aderngi. Ndiakal lolong song satangi. Lega girel kau bu klalo. Meng al to del morger en rung lak ibelaur ngi le imora amal mesisi lol sis akrnya school atokor belo. Teng men muter el al time es el domes tial tikinget el tokor belan medo domita. Ya ibo banga ul sis akra lel belau matokor belo. O mesin del lurol ngaringia urora im luror belo. Diklimut el melekli. Abelau mo nge school la dia lol sis akra tokor aklali. Dia kalau baikal do kuil school ngartial leng ukla mamar ngara mo kek masay ka adamar mo al somel ngani kemei mas simra ukla ngara mo kek ablok somel me kemei ukla bol somel marale kemara dia ko rimba do mai gigida wal blel usela udas enga kamle principal sel school 1976 mo 78 mong segid el time ay gidel wal curriculum ra school ay gel wal kamok ra school amal mol mersegid mel mutre mang al time en mogora randir adok masel sel school loy tabl ngela blur babal law wangaral school mem ko ay sel gamil mul wase mal do sisiu ma pala high school do sisiu ngi maskura sapato do sisiu ngi maskura katolik do sisiu ngi maskur emaus adi mo klakaro ngi negi mo sis aklat ko daklalit en diesel mal tara mal obrao del tengil laurel sel school o meo berangkal ngal masel to dara tar klabse en ova diploma ngi akademik rung laklader mesel al ngas ram lail adingi lo makal ramli el gasiak lama en madingir masya aku makal tiak agar na aku makal ngi lo segi dia ter Kapsula Mr. Ngile so ay gagi de plan dua Mr. Ngile principal say gid tuwal academy na sel ko tuwal akla ubangaranga el akawanga school elang say gid kora mission sel goal at school ndir way say gid ya tutel kami ko di musik maskaw da Ay se man solang e campes solang era pagul mol me bok iu mission statement Kabo. rabela mo dak school bom mo dangali ngase abela mo dak school is a non-profit private secondary education designed to teach and conduct its programs and instructions to prepare students so that they may pursue higher education and to teach vocational skills for living and surviving in Palau and in the world community. Say a mission statement. El ange ingeng gagi dayo it's en la muhamal. Ay gelwal blel al teel am leul daso yung Moscow. El alsils nga kam la sensei el over 10 years emo principal or sera 2006 al merela. Mang gamang taltay man nga kawaya principal magubang tirgal bebera school. Ra tokor omsu mang el alsils en malway kello do yo itsulwase ndiya ka rose ra curriculum abela mo tak ngay school a require a 4 core subject ra grade 9 10 11 and 12 legal core subject lolay a uniform raika Rockwell High School el niya ay ke 4 subject tangar nga English math science social studies el abela mo tak ngay school ang nga ongayim al core subject tangi except Palawan studies a Palawan studies rabela mo tak ngay school lengara al sela mission statement el direct al waseng girel develop
orsis akle, MLC, tokor belaw, lobongela cultures, customs, kita adar belaw. Maila sa kita mo ngay mangal kasi lumera school, ang require malara Palawan studies, mal-developed mga ringa mura rong itil school, rong 3-year school, rong 3 matal school, rong 3 mong school. El di mo kersa tegi dal ulel belaw. El niya legend kidar adar belaw. Kabalwat. Mal dia ka sel kora mo malas ngara academic ro era pora vocational level mo da school ang niya tablol course al curriculum barngay. Agi ngura ko sel ngura academic. Ay roguil talang tengil omasu bolo kiwa technology ngo kiwa process sa Ministry of Education legiwa yakim certified and accredited under the Ministry of Education. May gero ko luborngi ay kal school, avela mo the school, one of them. Dia kan subel wasi bela mo the school, dia kan subel may le kit may o ay ko pe bilang ada subel. Kumam active ra gel do kwasang extracurricular. Ay gel ngaringil competition, kora programs and magat mokra the longole like Albeckel High School. MS is one of them. El 2 weeks ago, in fact, nga kami returners sira last Thursday. Yakul betul 3 or 5 ang ngalgan mora siyawan. Kukulum te era ang Cook High School, tilob der belaw, lom te era pelur belaw, el mo hotel der sel Tsunami Summit, em langira Hokkaido. Ang kukal ka belaw mo the school, tilob der mor sige. Aki mal active sel do kwa sel academic curriculum. Aki ngara mal dia gisa sel as principal oban trier ar good principal sa ikal baby school. Eng diak sel gisa nga loyal bol. Ngad mal ubel do kwa se ngosur ngorbeti abela mo the school. Aki mal tuloy tiyang mal sa parents marangal ngar sila bulur bela upola ngel wase dia adbora bela mo kay school dia ka poto pol ngari on song service selol kay like Albert High School selol kay say gilan Al sumong 1 feet and 1 feet. tilay in other words sa ulgom ka ganan credit transfer mo ra talas kung mong Dios isyu standard accept ra ka al time mal beto karangal ngara bela mo kay school el transfer masel ngara pala high school ng Mitchenti el transfer may and of course you got check a transcript and make sure that the cover the may required subject and did the transfer back and forth marangal karabela mo kay school transfer mora Mitchenti mora Emmaus mora pala high school PMA your emphasis on academic mal bertak al ya aku kumdas pak kwasi because kala malas stress say sel bodo sawadra askura ibobang ya ko to sitir asel lebo ti dim su patok rasyuha mangarang plel korang wal korang arngia kora wal kora se ako te low MCC to ko sa akle to kora academic sa dia asay kita la kora awal kora bibira undasu ada dir ko bang dira kala mangubit tersay kita dil ay kit ya bela mo kay school am lambo 46 sargil mai si al adem lamo parent or parent so etil ay kide gambes dia nga kadyak argue rangi dir ngarang aktiswa kal makatakli elwa say sel angal kal mera abela mo kay school adya kal bol lungoda mal el bol pora obra batakra dalongolira ngal kala pipira high school takmal yo sisyo opportunities scholarship ngarang klel ngara bibira ba
agencies ra governmental may opportunities OCC will morangal kal ngara BMS marangal kal ngara pala high school may ka maldi mo yorangal when it comes to that masaya academic I see. el ngari nga kari som Oh, total I see. O ela ka moral sa igi dali ka le vocational una ko Kemuro siya na una ko kasi sel da ngara academic ara ngari already concept tet kila ato suwa science ka garang suwa di sel da portila igi lo porngi kata ngwa it's still crowded and mystic siya ko ko bang ngara ka Moy. kam ka til tial lem ko ra bo ay sa kila ra vocation o vocational okay ela selwalong ingila curriculum I see. tel academic a vocational I see. program et yang aulung oraw ulela school ga kita yo it's el dirno nombre 1974 a vocational program sir el alsils existing mal dire kom sisi mal ngarnya reli mal ngarnya lo sis clear ngal hands on practical skills el moral ngal el al time malway kal markora bela mo the school of for agriculture matom koro la yasay tom koro essay clear ngal kra school ta dire kallo sewing weaving carpentry small engine agroforestry ay kay gid existing el al school year o mo ora second quarter yagyo si sewing leklam tigra sen sel sa el mo si sakla sewing sawing omaras maras tira ngal kara ay kan mo ora ke tamangaus sa leladoy tamangaus sa so tokmal da advay dia ko ngel wa kom aware sel le program ra MCCA ra November 2018 el bela mo taknay school milngil el momo rongal ka mo o showcase cultural craft certificate may elak mo ko ra civic center ngaringi sel sel gagi dele prayer sel rungal ngal ka school ya MCCM ralen sorry display ngilang mali mission manila ta segi dia vocational program ang yang aringi rawela mo takni school leng malmot mau try kelo sa dayo it's my mission statement angal ka kirel mo mudu dia ka diwan mudu on melos el ongoy wabuk el translate ngirel ngarngi tial all around the development do las malom sakal ela segi da kwa ya open gel say selom subela kle ibelaw ngal karabela mo kay school mal involved ra toy tamadu mrula kala tamadu koraway al borang rang lo the swirl wasyak mom garar tial ser sak mom garar tial blay mlam kasak lang rang klel mak mom garar ni lengway al practical selwal kli belaw ma teletel belaw wal kamam o mastrir of course aki mitanyel wa seka da mlamora technology world and the cell basic al ngar ngal karabek skills se ya global goal mang aki dira kalok tril mga dua pato kal teletel belaw raw alen mer elangale mo medel way sel roring ayo it's as abela mo dak school nga hadim lak ngara school se dik malo marang el alt ngaringi yak malo marang el wase global kun el dorgo dia balwa global kun el the preserve or sel wa do kwa se give el other belaw identity mabelaw mo dak school mal gorang ar se ela ka tungul more sel imoraton life rar ngal karang ela mo dak school el alsils men motor el alsils eto dorm el alta mengania 9 el magkarel blay el dormitories it's a dorm as of a maximum of 5 students el ngara alsil magkarel blay tira ngara alsil a rule el wasi kids as a family ngara imol blay ngarangar alit as family
matangar ngi ngari mamasu papasu ngi ya ungra alwase apli dang kat magil kadam sil kasal gale le tirgal ngal kul mera bela modak ngi school 9 months out of a year aditir ngi ya school staff supervisor security loban tarir guider tir ol ngaseur tir lo makrar tir wase tilagi daungil tiamak ngit tokorang makarang endi tirah malditir esia imora ko prouder ngi giri rar ngal kul mera abela modak ngi school le etul ong etul ngal kul mong etul school mal ke kare ngara 13 14 years old esel me eng adingi eko mama mal aki mal ngali selwa seng mal ngas nguspe ahel ndik mal ditel ki bengel ngal ka madu misil ka sel galel madu marula kal le eblungur retir angarngi ekel time eng mal ditel ngal kal marula kal imoldor mamoraum rumula kal erugul ngal ka mo omur 1 week elway segit one dorm cook next week and cook next dorm. And this, of course, during the weekdays, temela school ra breakfast lunch, engaringi ako kul marula kalira ngal. Le temira school say gidya girel makatmokla. Agiblo all mga adu artir. Silgi mga adu artir girel ay gidal outside the classroom. Na omsu. Agi mga adu artir wasay. Alya timetable or kami. Le tak malu ok mo kamu tu orang ini dengan cara bela mo tak school ya say ngara timetable or kau kam so di etok mal di mo to o dong okles mo dir sel bagi sera total mo muter sel pon euro kap el wase aki magarang ngak umrang lo say bibira ta magum das furnil ko ra ta me edin el morangal kal ngi amala semal dingi el ngol ngse orngi el mo spe atemel mo sabel kot mok la gel girel kot mok la rata mel girel mga mok la mang ay gay laktung al gora girel school man na mo matan mo persel application process un poluri ela suakal mora ay vesling naglaro siya board mora management ela kamlek graduate BMS ro ingara margo osisul time ngora soda ya de do principal wase kam kora mo aja se gi de life fra school o masu madala aklemrador mang luangara no saber kora prepare ka ol mora school ma tokora aureor mangara kam pa share experience ka nga graduate ra 2015 se lora life fra la scuola babang sa koto na scuola babang en ora nanya tol meradi nga marata bliget mas tel scuola nga bul ma ngalge ma scuola babang ma mo tira ma scuola babang leng along wal low standard ding ada bliga ora on sorry apa scuola babang yang ako kanes sa school ma kilingi mo sa ko tulong mo school mo gi Mokra tutau, asem 45 bagi assembly, yo hotel sa silsir mam, omu la classes, memre yang la classes memre ke, mora vocational classes, PE, mora me yang nganya temel omul ma temel omur, ma temel aliwayo. Gidel kora timetable mam tal sodia principal amal important leng. Ela doctor belau continue ra college ranking akna rojus mas ang goto important timetable mas scheduling leng elanging sabi kal maintain a full time job nga plus ra full time schedule nga school lendi ra time ra ma sel tem schedule classes ra ma tem schedule ready time management time management to important elanging tara لك نوري سرني لك تلون كاسكوي بابان قتل كوبتي ويسل البل worry am gakal toy قتل ملا worry تك مسي ngaka pura skura mrigel right after to kاسكوي belawing am I prepared enough el monge segal ma classes di sakpong nga placement test yak mal me proud ak mal no dong okle orang astular sel nga ma
principal. Mane notice masak mane prepare them. I see. No sabi skip pa baby classes, save out do dara college. Dire pa no sabi lo sa kana ka school. Mane ta mo supplemental instructor. Mane classes sa nga ma baby nga ka school. Ano lusog masing naka-difference sa school. Hotel no orang sok masing sabok apply school ra senior year nga. Ya orang sok masing ngarigaw ng school pa ma-apply mga ngarigaw ng ding ko tanda ka difference sa school. Ay garing school at DCCU. Hindi mo yorkal adal mo nge rula isa la school mo ngil. Sa abal din nga school pero masay tikal pa din nga school. Lodi ko masing dito sa school. School ay baba nga this is sa clan maabek ko school. Hindi nga nigil ko mo ngot. Hindi sa classes sa umulay ma academics niya DCCU. Hindi sa git. Sula di ako kadi sa manti history na LA Aigel research ra at ra education ul putangi. Sel temela ngal ra sel talsin. Musu dori alsan mal kloen dori 5% ternial angara sel classroom. Ya rest tialom suvel ra adringa outside. Seguida don mom dan milk masay mal sugo magardi concentrate tialk masay angal ka magisa tutay mol mara school ito de morme dia kango ngaral loru way kay gido ngarngi sel mut ka sel lo saudania principal sel lo saudania ay beso kasi ngal ka ditir mrula kali seguida dalong okil kera igel dor ma dia ka dor manager marang way sel lo principal ingel papa sumo maso ngol sis akra leadership number 1 and number 2 ngol sak masay makarang sabi edel ngaragi grosul belu ke grosul gablil ke grosul klade me emutal adat makal makal urur makal ngarasku may ay gidi osis akla klada ulma klase ngirel waldo oray gal tablolo ila adra tial ut mal suguk tingara curriculum o sortian en wal imbalance akla adra ngal Rang may gigitulol ko ay besra sel wal standard rasku. Nga ka mlaw retire raw regal na modori 3 years ng Gurura University of Guam. Ngulmu ra 1996 mlug tutiangal ka high school rakom nga programmer ma merbelaw 25 years consecutively. Sel tara programmer ma mo overnight try ko. Esel tutak murtin tumo absorb class. More often than amal batok time sel gim nga sa amla go geretire akamen tira mulo se mal maasar mamra igel ti igel go class el borngi tarangal kamul base akmula absorb ra class ra made koltal bogungel masengar nya madro sa akra high school way se level mase even me I got lost in there mangmulwa se ngakang makaraya mo sub ekme apply mertial school mo malay kal mother tial school and dakal offer Simon Sanchez High School rakwa. Toko na klade kam besel mula sen oil gora meteng lo osnge malube. Esel roy dangara nge lakado nge ke gora kada malandang ngi mula se sel school ngarget. Ngaka mal metengera kim ngarse lo gora ulungaul masai ibo baibo. Ligida kodo mesin del masan negatif rat goe dagdesa positif rat. Okmong na tokoy mo kamo relak melber ngani ak del tokoy agoten school belaw ngar sel belaw el lolsis akra ngal belaw dakal dulu aset ng liga ngar mo dok bay el al silse ar ngal liga ngar mo dok ngar sa minority ar ngal liga ngod al ada bay majority lul mu raw lelen mel mutre again indegi mo sis akla tokoy raklali ongerum Moyeren ngal kagat makli misel top del school top del high school rata club se en sab el mal to mora college mal ubel buk tigyal mora college en rung lak adan ngi mo sab el dingi lobak adan ongede sel rungul wal mil dal mara al sel belura ibaba masenga ka adan belo ay ka kita tiginge karak adan de sel dong itakra Palau national anthem. Ekatok masay leng ledi kasamra wodel me. Magda mengitakra national anthem yal bebi ratama umroleda jakal bol
Ibols piir sa ikit. Kamu mesar ngal kare alta ito mesin di melgot to karam rig. Kambes nga ka kerdi el alsil si komdu usira wa begyuk masay. Sera September 15 rangara okla kayo itsa dirul wase el sela 10 to 20 years from now ekado mo kara blurak kwam. Lamang tamlaorida tikingir mangligira al dul waseng loigar hawai malubeng loigar ketek maseng liga marchamoro. Ako tulungil siya sing lo oti al molgol niya. Kalau dia mara Facebook le ala Facebook. Wese. Jadi mulu usul tokor Amerika. Om sin trata man di tokor Amerika. Evok asmeritial kekadebel al mulwase. Ol ulugu mangaral tugoy ma al adam mar adilla suko mendiak lo dengi eloker. La loreng sa tulo dol tokora mungkin. Labora school melbol dong oklitir ma principal mal uben sensel grik masih kami ada retail school kemami kibomot ni. O di morara ikrele moreng sa tulo dol tugoy. En bulan ngalgedel sibil ngaklela bol subira tarak besaim akla adar tira mo orung igida ignore ti Sula hala de kritiang mulo da kerti la igil. Oo. Ela blagatak la school amita igil standard. Igil silorgan ra curriculum school. Mang blagatak lem lamo blagatak ba siya. Hindi ka mo kasi arsen say ti dire kan kora una training al tir ma kami di bom tatsa sa igil mo takya sig do megir mo malol. Malungil ano kumukul kertil our question. Lel baby rata me kada choose lo bangal ke dan morgel le kada mdengel wasial bong en gel ngarsia sab elo sisakli. El al time kontal akmal feel grateful le blessed le girela school le senser nga ka tirgel the experienced and educated. All about education background, kadungura math. Sincera math, actually vice principal Henry Yuri. Elosis aklama de tara mal maral lungil sensei akma masel gimolay gel saten mul elagim lara ayawa test or kul high school of lor belaw. Ya math say gid ya agim sal higher. English teacher, mangdirekan mal experienced, lara pala high school, retired, angin English teacher abela modakni school. Science teacher, mandirekan low degree ra civil engineering, mal ploa retired educator, mal sisi. Palawan, Ringil, Madarara, Tarak mal elimos kara sis aklela tokor belaw madu ngoy titrira rangal kal ngun mora story ma aikel potokal rangal keda aku marang lo sel sal ngarak mungkin entiakal bol social studies nga ka dira horiping sensei elo ba bilangel makmal egadungul mora aikel wa vocational small engine ma carpentry ma agriculture tirkel ngarngi ngeli titril mo ngeli til ku ngel ngariya do urtil transfer mo rangal mangmal tiawra ngalo si ulgum malmal mo si gidel buton mo regal maran mera mo secretary masel gural ngel esmo ku closing gal din la sigal set ser ni ding yes malak mal mokla mal confident al girela selwayal in fact mama February 21 ra 2020 yawas ka amera PMS tame visit leki apply to be accredited waya pala high school ela way say ma igal baby school so se kambesa kirelo otil wa say we have and we're confident raigel ngia akutmok alkirel subelakan ma kimel mon maktingul mor segid emekmul mor sel wadi swakal kuadim isi say el al time mla soy ba school year 2019-2020 and for information and more parents more interested ngal ka alkirel ay kalkuk maral merak tuition ra school ngani application in the field
ang tuition ra school ilang $100 sa tuition, $100 sa meals and room and board. Sel meals sa school provide aro ko lungur almorar ngal. Away sige dak silo dira ilwase yarangal ka ngari atletele la process o matmaklela kalir. Maligay gid mangwayal talboy lang iruldar tas gumangal angal ka kirador ang iruldar tal parents el mora tuition rangalgel mo arakalel ma kumat maklela gel talang okal ngani sera kung sadara katora talang okrador me aktilu kasi mamasu mapapasu tirgal mamasu mapapasu angal ka school. Oh, nga kau komersis telah mukalla. Dia kador manager. Hindi kalau man tirgangal ka school el kamama omese si okay ngegi da ungil por papasu like of course ko do sigara adal niya sub elmo orur tersel Wah, kaya leadership quality ni. Ungilo sis Ese osis agil na tukoy sila to dangal ka high school im lamam du leader. ngai se mang say gide makora dim laso kalo ay selo se gida teletelen el ahmal dir kisilis pa school mendir ke sub el ngarniar sorry transference of ear dir go la school Ngara enrollment al year. malge kare elak 22 students 22 students tumal makasay oy mangarngia pipirata makmal ko atong klase ay maring larangula ay kal losis akle tirkal sense mal mal plangarang dir imora tol mal prouder mira belo mo ta school a self team of staff aki kotel makaloreo kotel aki tarong mam sel talorar ade como mal aswar abe ade como mal aswar sel plakareng artil kirela tiar school mabek kalsil sengi mata tirgal makasangal ang atigal ko rakmal mo duli leng diak selwal akti sharingi leng ngira dal mom dengi gigi tokora atal kibal botok ngal kal ngara bera mo tok school amle transfer me let them lost struggle ra baby la school to me okmon dim la kan me maybe lo dia kan me garni le seral sel me ga mal mo mal aswala si angal ka mal o ultakara o parao lul daspe uspe ahel makamama maral aki maral ko out there el mortir kal ngal ki on maseu ning mal so mam anga ka mal ngarsel lombrang alwase al makasay hindi kim nga so wira tamatartir to be success to achieve to excel ra life morulyak la adrangin maungil seya reward seya kimosi sabi lang man kay school dia kan as you said dia kan mission school ako kasi matiang sel wal kora mo budget at school kom kana ang ngargel me ngara supporters ma friends ma malungi larang mamukul kere tila kama malngal tangat school malngal tangat olbira kalulaw our leadership rebelaw malon ngasew mga ringisel ngeso ngara government may our members our mother kay members tira waya datuk kwaset tia schoolir tigil makli pekaraket donate ding kora waya loral mo mangkakaray say kidal donation mama ta ko kora mo rameng selwa sembe kara ki itu kimurula annual fundraising self fundraising kimuru ringi ki pekara ki mal blangar mama le seya mo self sois ba mo uker sel mo ngalsang sela although the kimorang mali gigit dia ka ngoto dia kim resources ra omot maklela school although mali ngara al sel belaw magi wadil ka mamal adal ngara school ma tirgel members al kimda oriol kirela ka se trabek kara el asel
At so elangal sel bal lalegong bolsa ta school dir. Mangvitir. Ya our parents sa sabil di mimok lego ngal mester ngalagi ang mga ra sa igil. Mal mi mok kalmay, hindi nga ka self orientation. Paisi. Nga ka morngi sel moral parents lo say okay. Kami mesa ngalagem temela school. Paisi. School mga riyak mal klaro gire mal ngul memsa. En gire mal ngul meru era telaklo. Paisi. Al weekend suku menggire mal me omesa ngalagem en seb emal me. Oo. Yar ngal ka ngarngi sel ngara once a month yak konger tir mo tamo mai hindi ka ngal gulgup fi mo si malu ben parent ro si oh haligi ko kwang haligi kara weekend ngalingi atlut al time al tira marai ro kul mo mai el wayal ku po mister adablir ku wayal ngalingi sel family connection al tira mo dong ok me adablir e return mera school ending dia ka leng dire ka ki ko ma dire ka mal karki ka safety boba nga roy the safety rangal ka diakal osisul time ya boba mabelo mo ke school drug free tara mal ang kikarel school yet ya la mama la al ula school maring ngal kan malokoran ko marijuana ngil meron mali experience school mang ay gigi ki mola sumulol ng seorar ngak mar parents ba say selbon mukod madya kadi friend dan mesois me mesarar ngal parents siblings uncles auntie el kuma mama dangal tarir eselmen girel ngani staff for school skum tola bakla lo me ngani staff for school mongol tsaka proklela ngal ket tamalay el malas mal prevent taray gigi dele hindi mo hurtrang har ke mo kami kampe se topora ai vese ngarngi se gitu lulukor ngingkang ma kulukor ngin bulase ngadire kan milukor ngin masengol ngosong saktul magir gir belaul girel selwal standar tra ager mora ai vese kase ngarngi talgi bara lo damat bulase magamlet turur kulsis akra ngal kana elat tirige mulsis akra til ngal wan et tengal gerge ngara tengal gram Miguel, tengal gram Mexico, tengal gram number 2. Yang ngarai gel ki courses el kaul si zakriti. أصل الغط الغريم تريال students ko sa partida tal college plania diverse mang nang askura bekal balu ding di mo yara major certire mo ay classes al ulay ay classes ko sa klawal black ngay ya sensei tutkakal mo supplement instructor ni first class al black ko sa kariya biology 110 le tel regular general biology mang rokula ta giril malaringi mang wal to our students up to 60 per class el mo sa sakarte sa next class ngani math calculus yul sakla calculus le wal ora taka introduction al calculus el prepare ang school el mo sila sel second part ng calculus ngani chemistry ma organic chemistry kita ko sa akin ako tane proud ng gorawal sige del mledo ulag papasura askway bobang ano sis akal sa mungin mga dura adal wal gora leader dir or sakarte ato ko ma to school ding ako na happy sa percent ko sakarte ling gorawal I don't know kada mo to dura mo talade ngari sel proud diri kita masig da daw mo to blue sa dal sakar to adal ela ngara major ka ra ilang nga kami nga biochemistry ma cell molecular biology ela dito ka science mauunigel subject kita berbela shy away from maring ela dire kan mo isip masem ela asel moral bora California ko mora ngaral university ela sel oral mararaklo rapsing ra emora Santa Cruz mora University California na Santa Cruz continue ra bachelor's degree nga kan mo nga bachelor's nga kasi dili biochemistry ma cell molecular biology scholarship financial aid ng ngara pera school ang scholarship versus school ma financial aid sa school ara school expected graduation date ka ingara May 2021 I see
ay gigit sel walol gor ngin kam sel wal basic curriculum standard al sel belaw apelaw mo de school alakal lotir kli segiden mata so gil close sel school maltang laa ngaramo ewek ngarger di ngara otulay bar sa ma 1 feet di 1 feet omera ngela raro oror ma 1 feet di 1 feet ay gel standard dar curriculum adakal sim itil kal change dan dia kalau ngerti change dikirim dol tirak lemar ko segi de sel wal gora close misunderstanding ongero nga mulwa se moy se lolgon nga principle girela adam adil mo mengir masih selunguang algir mo mas kurai mo bang esel rendi tirkal ngarse am akmo do de bu mesel tir madni ngel ngal kamwa blabol ngalikir masel mura asel siswa asel school meu ul manganya gigit tok rit the concern ra security ranggal ngal melmuter al time at ngar other lower sel school di volunteer ndaka dudu di volunteer at temil ng sera school ongerung ya ududira sensera belaw mo de school al ahafra ududira sensera apalaw high school ay gigit ay ger rengal dalal mer sel school bulgulak mula se sel gotel mokteger gid sel goler gid makarangi gut mukling kal ngal kamal to patatak ko sen bleo bala saya wal ay gel tilu tloger te Iceland al sugo mga ngara biochemistry tilanga major beto ka madra al sel beto ka science al sel kita belum ada bela belum kada marigal baby ra majors para beo nga social science politics mga business graduate ra ay baba ng otilo asay sel book standard o sa kalamat masahin sa is right up there ngata at iso kasi sel book to bara o si sa traktor bela o makora culture gid mang kam ko isa experience ka orsi ra ko kaw marsali mako ko singi mari Also sa Klelbelo. Atokor belaw to bela o culture gid sel book parta o si sa akray mo bang ngarsi gid area Elang ka sirak ka elak mo start mo la school planning. Nga kami start ra STA mora Maristela man ulap tila to belaw ma ay gam di man din makita te nga to belaw ni sirak ka school ay bobang aring ilang malo sa club to belaw ma first I start to mo lo kung sa karama ma sa culture mora pala so pala language sa culture ma history de belaw mo kanya mara ulal belaw sa ibang senior ang ngal part ra Edi mo ko tokol belaw. Edi mo ko tokol belaw. Ingem lang sugod mo adu at tokol belaw. Kabang principal elal sera muangara nga ato ra recruitment ra enrollment ra next school ni ngari ako ra active lang kamasawa ka ngi ako asa mo mga lo si maybe ang dire ko lang yung program at dire ko mo expose more ato ra school mo ko ra ngari active recruitment ra school mo out there mala ra CBM register Elang gal markol 4-5 years Ministry of Education holder sila do kwasing 8th graders transitional workshop sengare zero cool 8th grader ablur belaw mar parents tira morning kama mer principal samo sige dia akimo uli selway al recruitment elaway nga kamo ng mga adu or parents marangal ka erwase ngaraw ul ngungin mo nga laki man mera belaw mo sa school and then omura sel ngara March April time frame kama mamara like elementary school rabalur belaw el nombre karak ngarinya wan school IRI elementary school kimingili titril mera school aguk mla try ra something different elwase kodongoy titril may makadari kada kut makli sel process ra recruit ngoy titril to ra campus
Emang malewngil matirgal ngal kara lorain. Etarogul dimle mala application na nga. Self mal funny, dimla katartin mes enroll na school. Legum das weng mal decision li adil ngal kami kan ni mar parents kami. Mang kamamakot tel kora active ra registration. In fact, recruitment. In fact, aklam ng adorar board, mang kakita it's mandira kan la dir kamil sa darngi ra meeting atir. Algire la kora some discount. Ko ngwagi mo sigur selwa say makarangin mo sub el ngarngia so mo help mo ngosuwira parents maluwing kita kut maklil mo ngeng tikel tuition ma mo kaya karingi at al parents lagi malat kersegi dalwa selta segit yang mo subir mo titriran ngalge ngalgiran may mangaringi gigi dalgi mur el al time ngaringi tablol tokora recruitment dalgi kim apply asuguma parent ngaringi terur ngalgel mera school engel awana pera 100% tersergi gidal 200 ya imo nga pera 65% tengelong nga runga pera 65% ngaringa imo ngal sel bol sis bangal kan mo freshman ya gimala transcript terni ngua history ngir sel elementary school blan ngin miller school mong tilo dal valedictorian ngua 50% off ra entire year ra tuition 50% off ra tuition for entire year. And then after say and sub el mol say gidal 50% off asumong maintain ra GPA el GPA of 3.5 and up. Nya kuma school man mol discount ra tuition ni. Sulay kita di mate langar ewi del bung kada hospital program lagi. Adi iswakal mora board member el Mr. Ngilo asi. Ngulumula school ka kulo sa ngulumula school na 1974. Elang lamo ako ama imadra wal madra. Mangaranga udaswa labor dra igal buk maral berra let's say in the next 10 years ngara ko na sa mga ko na. Aigel wal lel usela uldaswa dirga kal modo. Altangan nga koram latel gibel change leng yora atletail ela. Di kedalmutul morsel gulmud nga lel kumse tergel mleptulu na modo kesel tama milsal kumse. Tial maral may ko mom karan. Kadingwa 1974 man 2019. 1974 an blarngi malagen dimla ka domestic helper. El alsil se adam adilam liang ligir ngwa domestic helper mem ngom gororun kel ngal. Magote gel ngal ga baik medel maradi 8 ol mosong sa timel ngal adil ma. Ngomur segi del ngal selabla le talom sobela klado umsu ngomur selabla. Eng men aklom kau mga ka madangay life forgive them lang yang let's say ngarabit kada meliba blato kada meri ke melem ngaragu ke greal sugum aklo milile mermed ya kadu tilo maloben nidong kalmiak lebede mo miwa of course emla mo dakal se edem role ay gigid al time na gerdi ona ngaram di segid lom subel ma osis kelak la adam lamol song sergid ma ul arangara tirgel turang ara modok ngem las mul se kami memlak dan leader mokora abu lo mesra grigal maral me malaw den mel begitu angam la mel bertialo kalau ngabara dal ngara sedela mendiak tul wasit tiam makit ngungil dikado mamudu ngara gisel mosub edel sum kliang legedem en rungul adar belau B en toda la school es el lo sigue la escuela mongo escuela C el toda ta club seng medengel masih seguida gotek mak toda e ko escuela hatul mutul mongo museo sel lugar Saul malin la ay melbu so kad start ra ay semdi mukadik mo ikadi last el adam el bo principal el bono o simra board member kay kasmaya program dito maskati al
Maltmer ngol lo sabiran may share experiences sa nga school baba nga ma yel lo sabiran mo. I hope parang ka school mo sa ka school tama mo sa imam nek masing school ado sisiu what will take advantage sa local experiences sa day take advantage sa school baba matuto ka te al ma opportunities sa to regular school just very mabot. Sulang. Kay principal sa tiyan. Akmalong rin nga sula may kambes ba Mr. Toribio. Retial te al. Nga ka seralon ko yo itsak mal maral ko ramlong ilar ngo kale. Ngoy sel kul ko ringi. Sel skum ka ngara sela to koy ngil. O marang ringi. Matangil wasit ya sub el ngaringi positive impact ringi il mora tirgal ngaya sa kan maran may. En morngi ser ngo melosi glo seng como malas marokul od ulo siguro sa tamkarangi mo subira ngal kan. Mga amal di ku so kal dulia wa se tiagi da tele la bela mo ke school ya de ngora bela mo ke school 5351036 cell phone nga ka 7756875 welcome ngidil ngaral kerel ngidil ada mga parent tangal kara school so al mum tangali amal sub LD ko nga leki mal akib mal klitmok oreng alwa say ngi mora skulet milkat mok kiri rangal korpelaw ma pode semi mansulang Sulang ay gan lang ba yung warga la sa pela ra di mo lo ara screen raw. okay Pesa putar sa tiyan sa nga board member abela mo ke school Mr. Yoichi rangi mam kamo kumigal ko alas tanta rabi. Gaman masula setia gora clauses Auckland at the same time ang wal gora gatot pa siyang recruitment tending so mamal share o ay gagidal information mal ramar adil lo messer el bolognet masing ngaring school ngarap lang ela blur babal tao pelaw mo ng school ang plel ding daklo sis aklat gora dit baldi tol seora ngal el toda school ekus mari al dakal mo wase akmal recomendar ngal kamal toda high school el bora PCC Saul Mr. Rile say gidi ako lo orok jole la program bergit katamal meneng asule la a school ra bela mo takil school of the area board member Mr. Yoichi la principal la bicho ga ima alumni Ives Otil dialun tiap program bawal Saul tere makuk next week ada melo batara program